Njeru Kanyamba uria niwe mwerekeria wa ngwataniro cia biashara neo Trade Union of Kenya Congress nongerete mubango jwawe kiri siasa cia Kirimara iria gwa kagita gaka cionekete kugwata mwanki. Njeru augite Mount Kenya West itibatere kwirigira Meru ikapaigika kairi kiri kugwatithania giti kia urais ni untu kuombeka kindike akenda kujukia muthigo nyuma ya Rais Ruto kurikia ibindi byawe bieri. Augite Kirimara kugwatana kionthe gutiombeka kairi na nandi ni kagita kamwiri gajwa gikugo chwandugu Njeru. Boniface Mwongera gatumenyithie nkuruki. Keria na mutambo Joro TV mwako mwe mwandiki munongwataniro Kenya Independent Commission Workers Union Keko Bwana Njeru Kanyamba na menerete na rotera rero gwitana mbere no kajoki utongeri bwandeguru Kenya mwaka 2032 Rais Ruto eberegitene gatigate kamunyo Rais Rigathi Gachagua na ubunge rotero wa Kiaru Bwana Ndindi Nyoro. Kanyamba kararia rorero akawa 2032 imumero kedrenenia nedra tu kibali kagya mwatoka na Meru itiringira kura mtonge moiko ethera ari vice president deputy president kana ethera ari president Meru no mwanka itenge bakenda kungangana no mwanka ba represented batwe Meru na Eastern Mount Kenya tokaregana nabo na tuitenge na tu separate tuethero batwe group yeto. It is separate from Mount Kenya. Kana tumeto tushite Mount Kenya East. Na tuzo na logo yetu, na tuzo na tubeto ba champion course yetu. Ende tutedora tuwatanire tena giko muthemba ju ba kwenda. Nonga ba support mtokuma East, Mount Kenya East. Kagita kara keja ga siasa. Bakara o support mtokuma Mount Kenya East. Bakedra bare bonka. Kanyamba rendithia rwalero awe akawantu bakumorotera Mount Kenya East kumakaraje gitare Kenyatta ibethiri tobagikite obobwega anto ba centro na konande wakinyira mwaka 2032 rwalero kedre mumero kuthegea imumero kunenea imumero gutongeria Meru etiambi tutirutera rwao rwakuga ati batwe itugo support Ndindi Nyoro kana Gachagua nitwathurire President Ruto. Meru na Eastern Meru na Tharaka Nithi na Embu twinde maitu athurire President Ruto twigwatanirite na nende kwambiria gututenga kwambiria kuonania ibo muno bareo kenda baibanga no 2027 na 2032 indo bakuma cia siasa. President Ruto atiumba kutara mwekunge a replace Gachagua naenda gutarongi nonga arume Mount Kenya East na kenda rorero tha rwereka ni nyaruge yakireke Kanyamba yaromba antu bakumarotera Mount Kenya East bethiro bekumatire mutongiro kumekara Professor Kithure Kindiki nontu nogeta kwa msa okunia nthiguru ya Kenya area retune Gachagua aumaku mtura tomba gwitikiria a deputy president kethira te president deputy president gotonge at the moment nonga Kithure Kindiki. Kithure Kindiki noe our champion at the moment. Na gangwenda Kithure aithikire narua. Lokoro bakwaria ndibita lokono ntu bambiretie tuari na bagito tonyegia ku batu totomba korejagirwa mukone ya nchuko karanga na gukonie thuganira kuthithio nyanya bogisesa na mugongo joe kamba rere kwithurire kende kithiri bo babunge ba Meru Kanyamba ariuga Meru batio karande goro bakarekanya bategete gutumiro bothoku ni bathithia referendum baraba utongeria yu yangwataniro ye kamba na Meru ibathithia referendum kire hantu kire mwingi bone kethera mwingi jokenda kugwatanira na ikamba ngwataniro na eu na ni mbio ekethera objective kege kwithira ni objective ya to support mwikamba tutige mumero ate guti mumero twenwe guti ngoge kendelea batwe tole baba nini ba siasa kidogo atongeria beto wa MPs ibamenye kama bwirite kuthithia public participation and tiga ambuge ha opendele mi no ndo inda na ura wakaraga MPs beto they are let down majority of them. Reporter ndo Joro TV kumaja kingine kineki mshusho Nairobi beta bon